Apo na kasi itong bakante DJ Manen, apo ka na ilatang dagap na, hantang mapagsilpo nga talaga. Okay, good afternoon once again, and you are still with your Manong June together with John Mark. Dito lang po kasama itang radio station the entire Cagayan Valley worldwide kung naman langinan. The only Ilocano program apo nga kang kantati live, kan dati natataraki. Okay, Adda kami Manen every Sunday 2 to 3 p.m. Ito yung 97.7 Sweet Radio Santiago City nagsam 8. And manariman na po ito pa nag-celebrate da iti birthday ni Kabsat ni Manong Daniel Cabal dijay, naka-live ni Kabsat Cathy ken agbubuyamat ni Manang Elisa, so pilpilitan tang agigidan. Anyway, from the Four Decade Duo family, happy birthday once again ken ka Manong Daniel, and kita mo, as you can see, a lot of guests, di ba? Nakita mo, yeah. Napuno na di jay, at dapat tinakablo nga awan tibuok na sinong kata di jay. And ayan, please focus sa Kapsat Cathy, and I will try to describe what's going on in Hilo, Hawaii. So that's it, the empty chair, and sino data agsasalata? Slowing, what? Yeah. And Yeah. Madi mga mai-focus. I wish I could. Okay, so thank you so much, Apo. Ayan, you see? And of course, Manang Josephine Cabal is also live. Makikita mo dito niya 60th birthday na DJ. As you can see. Parang 50 yung pa nakita. 60. Yan. Okay, and thank you so much, Ading and Balong ka na. We love you and God bless us all from Antilisa, Cabal. We love you too, Manang. And ayan, kat may sabi nga kapakablaaw, dati ka anakak ni Odessa, kablaawan takanu, dagitay gagayam na. We have si Teth and husband Joel, and of course, kata kita naman pala kita dumatoy. Agri-riri kami nga duwa, kadi nakatiag may guest. Pakigri mo man kanu ni Madam si Teth, kani Madam Cheryl Castañeda. Ibagam nagapu kanya of course from Odessa, and of course kini auntie nga Gina, Tita Gina na kano, and to Norin Pelino. Yan, good afternoon kada kayo from Odessa, and she will be here next week. She will try to perform ayan together with the Four Decade Duo. Tatako mga madima mapawilan ta agpapa-cutics sa iso na DJ. Kat iti request na kano kat maulawak Mildred. Can we do that again? Ni Odessa. Mabalin lata. Sige, kantaan ta ulit para kanyada kan kada kitigayam na di kamo no uraw damutan. So dating order na po, may isa nga pagsasaot Ilocano dayto nga sonata ket nagbalinan nga team song tayo amin. Sikantay kapintasan tan naglabasit day tarupam. Kiday mo, anaahitan, sino katampi na ugadam. Buok mo anakulayan, pintas nga aglaplapusanan. Tidakes nahan nga nila kay mo, tiin ka isagsaganaan. Aanmet nga tay makibibiyang, no isuti pagragsakam. Uray pa'y amin ken kaket na yunam, sangulikot pa ekstensyonam. Angem ko maisardeng mo kuman, talakay mo alipliputam. Ta isuti na nga klon kanyam, idi bardang isit kapailang. Ay maulawak sa Mildred. Jakmeten mataros ang tiktik na mo analimed Mildred. Kunak no tay kadenden ng asawa tiin ka ipagpateg. At talaga ken kandi ka paila amarmarnet. Ay maulawak sa Mildred. Jakmeten mataros ang tiktik na mo analimed Mildred. Kunak no tay kadenden ng asawa tiin ka ipatpateg. Adalagarod ken kandi ka paila amarmarnek. Si kantay ka baknangan tila adat pagpalpala ilangam. 24 oras ka nga online, puro selfie kargana ta timeline. Kasano nga tamet tay pamilyam,
Dimpay pulos ama pagserbian, kasta lang aruden iti up-ubram, balang kantis kanto pailang. Manang ko adda pay oras mo, at anangin day tabiyag mo, maan-ano no nangisit ko dil mo, when no narasay takid kiday mo, tinapatek may sat lakay mo, tay nangaklon ken kat si bubuo, papudawem day tapuso, day tapintas anapudno. Papudawem day tapuso, day tapintas anapudno. Okay, that's it as requested by my pamangkin Odessa. Kuna na to ni Manang Adelina weno ni Abalayan Adelina Bulatao. Hi, pakigreet man ti happy birthday sina PO3 RJ Bulatao, RRT Judidia Bulatao, and BJ Bulatao. Thank you and God bless. From Attorney Adelina Bulatao. MD. Kung na ba, DJ ending na. Okay, good PM po. Pa-request po nga po ng basol ko kadi. It's me, Rosalie of Alicia. Thank you so much po. Ken bumasa ka man ulit kita dito Facebook. Balong ta adu dala unay. Then I'll be itimo at official text line tayo nga dito mas baal. Tingnan natin na. Oh, go ahead. Hello, Karuba, watching from Dubai. Request ko man jay, I've been away too long. From Clinil Ken. Hello, Kejun and JM watching from and listening. From Kuwait, from Linda Pasyon. Gandang hapon po. Pabati nga po sa barangay Good, San Isidro. Isabella from Catherine Gusto. Wow. Hello, Cheryl Castañeda, Kabuyadaw. Si Tet Norinil Pilieno. Pilinyo. From Ate Odessa, Pasyon. Still watching from Auntie Charity. Hello po, gandang tanghali from Big Son Kyle. Watching from Penang, Malaysia. From Girls Delizo. Wow. Still watching from Geraldine Buenaventura. Watching from Saudi from Geraldine Buenaventura. Evelyn Morales is watching. Hello ka naman ni Virginia Gonzalez. Hello po Mang June and ating GM. Happy Sunday and God bless. Taiman Mildred Karuba para sa aming nagwiboy. Thanks po from Lusing Domingo. Permi gana tata. Okay. Kana man ni John Ward Cacho. Hello po, great kumana gito yagin inom. Ni Dennis Ken Bombay nga taga Villa Cacho from Cacho family. Okay, na pagkamalay mo kata kayo manong June kablaawan man amin nga Mauricio family dita marasigi dito ya mararigi ko na naman. San Manuel Isabela datatay ken nanay da Kuya Gabriel, Ate Mona, Shirley, ken ni ading ko nga Kimberly. Request ko man manong datay Victoria ni Kuya JM Agyamanak mga idol, and God bless from Lorbert ng Santa Cruz, Manala. O kita Manala as in Manala. Victoria kano. Ngaji pa lang. Okay, kabayatan na. May sabay nga greetings. Sige, hi po from Gemaline. May kantaman Jem Olok sa Mildred watching from Kingdom of Saudi Arabia. DJs, great moment anak ko nga Suda John Paul, Joanna, Charlene, Charles, Claire, Ken Chase, Irial. Kadawan dito yung maligaya itchaga. Request me man dati Lovers Moon. Thanks you and thanks you na dati as na thanks and more power. Ngaro dati na po dati request dati pala ang alas 12 isang cold sabon. So kadagiti agdigos safeguard. Take advantage ikinamaya na ngay ayaman ta sabon. Nagmayat ti ubrak lukas to'y nga agdigosak. Tay sabunti pagay ayamak tangamin nagpagpagalisak. Paturay ko nga aglablabutab tay galis na nakamay mayat. Sabay apiras sabay ramas agay ayam sabon na kaganganas. Ganasek unay ti agsabon amin nga abot ko kenlik kaong. Sabon akpay daytoy agung dagitoy kikitin idurun-durun. Sabon akpay daytoy kibong sabay kirkir pusig ken pusung. Sabon akpay to'y barukong sabay selang sakto idumudum. Nagganas ti agdigos agay ayam iti
sabon aglaluno iaradom ipababa ipangato. O sabon nagmayat ka, o sabon makapabangar ka, o sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka. Nagmayat ti ubrap lukas to'y nga agdigusak tay sabunti pagay ayamak tangamin nagpagpagalisak patoray ko nga aglablabutab tay galis na nakamay mayat sabay apiras sabay ramas agay ayam sabon na kaganganas ganasek unay ti agsabon amin nga abot ko kenlik kaong sabon akpay day to'y agong dagito'y kikitin nak idurun-durun sabon akpay day to'y kibong sabay kirkir pusig ken pusong sabon akpay to'y barukong sabay selang sakto idumudum nagganas ti agdigos agay ayam iti sabon aglaluno iaradom ipababa ipangato. O sabon nagmayat ka, o sabon makapabangar ka, o sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka. Nagmayat tiagdigos, no tay sabon tiigos-gusugos, tay galis na nakalamlamuyot. Nagganas nga iapros-apros, aglalo no peke-pekel, kadagiti mas masel, agked ka nga kasla agsugel ganasti, sabon na kamay mayat, ikaten at gagatel. O sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka. Okay na yung bagal tayo, Uncle June. Kaya manong ang magpa-request mo dati kantang Anti-Sofing. Again, man from Aris, Iglesias, Pascua, kung na natin yung mat, and he lives in Ramansala. Thank you for your request. Ayan, padasin tayo yung kantahan ng dama ulit. And Marijo Costales Fontanilla says here, Bintawan National High School ko na naman. Naimbag na yung manong Uncle June. Pabati kami man dito ang trading iso da pogi baka kan piyek kan tay request mi man na pinatubo. More power and God bless Uncle from Marijo Costales Fontanilla. Ani ko da ito oy. Marijo ko na namang amin. Angkat gani ko da ito oy. Ina eh. Mr. Fontanilla na ni Elme. Madik ka mo? Buwan ay kaya mamumantan to na iso na dayta. Kaya anapay tikong ko na data. Wan, madamamit nga buybuyan ni Ekel Batara. Ayan. Maulak pa nga makapaliday manong nga saan ko mauray aja request kon nga riribok. Ano, ni Fritz de la Cruz. Ay agpaspasensya tahan lang nga sikat yang atong amin apo talaga kami kaya nga kansyonen amin apo nga request. We only have 3 hours. Hi Kuya June, ang ganda talaga makinig ng Ilocano song sa request nga po ng Balkat. It's me Inkit and Piringkit ng Unison. Ano naman ti Unisonan? Unison Hardware. Yeah, Unison Hardware.
Naiman Victoria ko yan, Balong, from Nanay Venus Phoebe Mindaros. Only you man, sir. Para kini Benjamin Hasmin, madamang agdidingeg. Dito'y Gulak de phone kunana. Okay, anang rato nunan ta kada kita. Mesa. Happy Sunday ading and manong pabati man KARRUBA team Mildred, team Ilocanos, Purok Dos, Kuwait, ken amin nga gagayem ko. Thank you FDD Purok family. Dos nga PPK kana. PPK 2.0. Ayan, kung anong Purok Dos. Di dyan. Da Purok Kuwait. Amo mga, barangay mo di Kuwait. Okay, it's me, Lynn Galiste. Asko, plus 9060. Inusar na nga number. Iso nga talaga nga nagkapuji Kuwait. Okay. Watching from Igid Irrigation ka na Ate Jasmine Rose Lake Tawa. Ayan, padasin naman tayo padawat iti load for those who are listening apo, gundawa yun. Baka sige iti mga bakti 200 pesos load. Text line. Name the tune. Ito lang nga po official text line. Iti pabalin nyo pagsungbatan. Hanga dito Facebook. Wino hanga dito yung messenger. So iti official text line tayo is 0915-071-3686. Yes. For 200 pesos load. Ayan. Inunan kayo apo nga mangibaga with your name, age, address, and of course the title of the song. Uli agata kita man ti medyo nariki ang kanta ta barbaring no. Kita ta. Watching here at Air Force City Clark Air Base. May aman. Pampanga, 30 and JV Agustin family from San Juan, Alicia Isabella from Charisma, Jacinto. Nebang nga malam yung mga lodi, greet ko man pamilya. Angel, bungkag kan aminen nga KARRUBA. Nagapukin ni Rose, Angel tikal Ocan, Santiago City. Okay nga rod, dito yun na po titatatlag nga sonata. Kasi ko namin tatayan with your name, age, address, and the title of the song. I-text you po dito yung official text line to Sweet Radio 0915-071-3686. Kati umano nga po, makapugto apo. 200 peso load courtesy of 4 decade duo. Dahil ito nga rod na po, titatatlag nga sonata. Ilala payen ti abalbalay ku aluluki sentang alpas kuman anapat petanen naglusulus tupay laay kas may bulit anay maldit itaru pantay letra na nga agparang pedektelen di na imatangan tawan sa balik kundi siya tiyaking gakwanan ket nukas dandamagin tuhod agiti padat ababaro yapay nga tanukunak wenno basul kun tubakan tukunak ata isot agpaiso Ada na nga bakon. Taga Jones. Nagpartak. Sutin mo na. Ilala kayen di abay-balay ku aluluki sentang alpas kuman alapet metanen naglusulus tupay laeng kas may burit anay maldit itaru panti letra na nga agparang pedeteren tuwing na imatangan tawan sa bali kundi siya tiyaking gakwanan ket nukas dandamagin tuho dagiti padak ababaro japay nga tanukunak wenno basol kun tubakan tukunak ata isut agpaiso ilala payen di abalbalay ku aluluki sentang alpas kuman anapet petanen naglusulus tupay laeng katnutas dandamagin tuho dagiti padat ababaro
jakpay nga tanukunak wenno basol ko tubakan tukunak ata isut agpaiso. Apo, apagdarik mat, ada na potisim mong bat. Ay, kaya nakadumating nag-text. Wala nga ma-adyo mo na naibak mo mo. Dapat iti 1 plus. Oh, dapat si mong ba di Amerika. Apo, nga tumating text nan. Nga ditay premium nan. Ano may, you are correct, kapsat. Ngem, Dagsangga sa taday mo na. Taday mo na. Datatay, pero kinta. So, here it is. And congratulations to you. Kakuna na dito yung umuno ng greetings na hello po. Greet ko nga po asawa ko na naka-endayon. Rodel Reyes, ken Ann, kini Rodea Faye, at Rodney Desmond. Pag-play nga tayo maulawak builder. It's me, Ross V. of Jones. Ayan. Anak ko nam, Ano aja? May ko nam. Anak mi ko na nata. Anak mi kaya, Rodea Faye. Ako, baglaki din taga. Sipsiputan mo na nagwasbasak na nagkututing malabsak na. Ngamin na po shortcut mo namin. I want this space na. Ayan. So, congratulations to a 29-year-old from Pongpongan Jones Isabella. Kaya tisungbat na po abalbalay, which is correct. And tinakan na Ross V. Reyes. Ayan, congratulations. Nagmayaten. And Urayam, tateksan takan tulubigat. Wino damdama. Ako ayas, i-close up mo balong. I-close up mo ba? May ba din makita? May met mo na kasi dek. Ayan, so that's it na po. Get our prizes. Courtesy, of course, iti ayan, sige, pumasa ka pa balong. Kabla awak man dagiti katrabaho dito ay Dubai itinembag nga bigat nang nangruna ni Batsi ken ni Lin nga madamati punas da more power kakabsat thanks from nagana day tuyang ayan. Ayan, kaya kayo kumakatong tawag dito text line apo. Laymark Ignacio. Ayan, anay bangal daw yung parts GM ken Manong yung kabla. Namati tumong tawag bagarang sa tumong tawagan. Ayan, kablaawa manti family Balacano, Ita Abila Fuerte, Baluarte, puro uno. Iso the mother ko Delia, father ko Lope, ken atay aginak nga ni Geraldine ken Cloud. Request, apuhan kayo tumutawag muna. Request ko man sa bon, thanks and God bless. Okay, nakantami ito tayo. Watching from Tugigaraw City, Robinson's Place, Tugigaraw. Wow. Of phone edge. Ganun naman, pakaway naman po. Salamat and God bless. From Irma Tamayo. Watching from Bahrain. Hello from Anita Valdez. Aloha. Okay, mahalo. Watching from Edmonton, Alberta, Canada. Okay, Request man boss tay kantang mapantali 7C. Thank you from Baseline Miranda. Musta barong John, bati ko nga po advance happy birthday sa 21 Martes. Itong gwapong anak namin na si Makmak Mangabat, Adarna ng Rizal. Maging positive ka lang sa buhay. God bless from Papa Elmer, Mama Simang, Ate and Ading. Pa-request the dance with my father. Watching from Israel from Lerma Graneta. Man ti sumumbat di jay ta medyo narigat ti paulo na di jay nga sonata. Okay. Watching from Bahrain, Kuya, from Bash Yang. Ada nag-request sa ti Ilocano version mo iti perfect ni Manang Aida. Nakita kay jay tayo Aida Pasco Clinton. Happy Sunday to all kunana. So happy Sunday Manang Aida. Thank you so much for watching. Kaya biro kam di jay kuamon lyrics mo ta kantaon. Hindi mo pa ba nilagay diyan? Ampay. Kasta da panahunta mo, isula kukunta ti nagtuktukar kada ti kalabos. Okay, so naglawag dito ka. Screen madi mo kay tinasip ko kasada kanyam si kala makakit-kita. Nagsakit ti mata gamin unay no ka. Okay, KARRUBA, it's 34 minutes past the hour of 2 and you're still with your Manong June together with Jan Mark. Dito lang apo kasamitan nga radio station 97.7 Sweet Radio Santiago City. Kaya ito yun apo datay version me iti perfect. Inilokan mi Adan ni ayat kanyak biag ko surutenak iti papanak tay balasang napintas ken nalapsat
Jaksapay patyen nga adda kan agururay kanyak. Taubing tapay di naginayata, di pay amut banag na irupir kun panagayat ko. Ken ka biyag ko agkanak man, tapusong ket bagik lang, iparipirip mo kada ko. Kuanak met lang biyag ko intan, agbalsat kasip ngetan, takyag kot pag naedam, sa kasakat karuutan, dumdungeg kansyon akayatan, arigmut matanagan. Abay, nagsardin ka. Ay, at the busy. Nakalaban tayo, mami. Ay, kurang kanya. Madi makita, makalkalaban eh. Sige ka. Si kantay babae, Ayan na. gaamok akatitib keran, kaduak ti para arpaw, ken mangbangay iti pamilyak. Ayat anasarak, mangilimed ti pagkapuyak, mangitandudo, mangaywan to pay anak ko. Naganos ngen pudnun ayan ayata, awan makaupay kadata, amok anatib kertan. Dwa biyag ko agkibinta, agsinaranay ta adwa, adda kadatat masakbayan ta. Biyag ko intan, agbalsat kasip ngetan, takyag kot pag naedam, sa kasakat karuutan, dumdungeg kansyon akayatan, takawes mo na si rayak, sikat kapintasan kasla, alangan at taawanan, kurang kaniyam. Oh, wala. Biyag ko intaan, agbalsat kasip ngetan, takyag kot pag naedang, sa kasakat karutan, dumdungeg kansyon akayatan, patsek ti marikrik-ngak, si kantay anghel para kaniyak, kunat awanen, kurang alanganak ta, awanen, kurang kaniyak. Kastapay lang magkano damdam mo, bagang maawanti kurang. Tunog tanuyon, ti panagkadkadwayon, awanan pulos sinasayaat kanya na aminan kat, kurang. Tanod na kurkurang. No, da kurang na ako tata basis detan for divorce na kunada no nga divorce for ano man diyan annulment kunada incapacitated kunada kita kat or they presumptive death kunada ta kita ka tilentag iti agasawa ngano adalang kuma iti renewal of contract awanan tag renew ta permi agin inumadan. Anyway, iti oras ka pagkayam 20 minutos lang iti napapati para iti maudi pa sa iti programa tayo. Ket ano pa dagiti dumaya agay ayam datoy Hong Kong announcing the arrival of Lenny Robredo kung kuna naman Vice President. Kumay di jay. Maday ni Vice President da nga John John. Aya, permite.
maulawak sa kanya. Hangarod. Hello manong nembag nga malamyo kastamat tanda kita tagabagatan nga kakadwak. Agdingdingig kanyayo. Pakipleman jay tagapulot. Kuya, thanks kuya. And kablawa man ibagat ko, nga agdingdingag kada kayo pinibalasan ko. Patugtugin nyo man ka na di bukal, ukal ni Nestor Esteban ni Teresal Santiago Siri. Oo. Pakigrit man dagiti lalakay mi. Ha. Jojo Pasyon, Jonar Ong, Joel Ang, Voltaire Caboyado, Wahaha. Kuna naman, from the beauty queens of Ramon, Wahaha ulit. From Ate Odessa Pasyon. Mapay, mandiks naman di ka mamati. Anak, apesi ka nag-text na datang ubing. Anyway, at the visit tayo apo sa istasyon. Ay banggal tayo apo and thank you so much for dropping by. Kaya lang ka, umay kayo man, sino tayo pa rin intervene kanyayo, toy. Tayo mamuyo mo tayo magpagayon. Ano kayo apo? Ayan, nag-text mo na di kalman actually. From? Ayan. Dito ko yung text na. Okay, from is Helen. Ada ni Helen dito. Helen? Baka sa bali. Anyway, Sa bali, siguro. And then, kumantanta pa, awa mo, dito masumbrag. Okay. May sabi nga sunata, may paay katigit yan DJ Hello. Ayan. Song called Congresswoman Catherine. Doon na ma-intervene ito DJ bisita tayo. Ay naggasat lakit din ti Adda politiko agayem na amin ket magunod na nagturay aglalo no kumpadre na nuwadda atraso na Adda ni mayor nga abogado na naggasat ka man gayanta na iranod ka ni Congresswoman Catherine ay adamit kasta agayem na nagpintas ti kawes na ay ken nagngato ti takong nano agtignay kaslan iso ti agtakem a deputado aset ganin ti publiko isunti politiko Congresswoman Catherine kaya't kamet agayemen tanuat danto proyekto may pangruna daytoy numo Congresswoman Catherine apalak taabuyot mo arig na meten ket politiko nukuyog mo Congresswoman Catherine kaya't kami tagayemen tanuad danto proyekto may pangrunam daytoy numo Congresswoman Catherine apalak taabuyot mo arig na meten ket politiko nukuyog mo kaya't kumet iti kasta nakaamamo iti grasya Congresswoman Catherine kadin ala sigen agayanta tanuat danto papanambay sa aktumet nga umipos-ipos ken ka atay pati syakti patanda wow nasumungat ta Congresswoman Catherine kaya't kamet agayemen tanuat danto proyekto may pangrunam daytoy numo Congresswoman Catherine apalak taabuyot mo arig na meten ket politiko nukuyog mo Congresswoman Catherine aset gak manday tasakam ngemnuat danto kaguram di nakto ako kuktaran Congresswoman Catherine alaen nak ngabuyot mo alin ka di iyawat mo kawalet mo Mano, okay, ko na. Manong June, good PM, kablao man. Amin nga family fiesta, ken family verano dito Kiling, Alfonso Restifugao, ato yung kablao, Alma Fiesta, manong, pakikanta man dito tagapulot. Thank you so much. Kung na naman ito'y
texter tayo. Kung na pa ito, good afternoon po. Greet po nga po si Merlin Ramos dito po sa San Mateo. Pa-request po ng Margarita. Thank you so much. Kaya ayaw dito Margarita. I-greet mo ka ni Voltaire Cabuyadaw. Madamagwas washing ijerwar tibalayda. Kunan ibakit na Cheryl. Wow. Madamada agding-dingag. Paimat ta si kateg washing dita Voltaire ka nagaduti pagwasingan dita Ramon dan sa upa dita kat and of course dapat dito Santiago Pilipino tipid well no sometimes apo ka kay ano tagling data di na kay day nakatugaw lata ngam siya ngamin nakaawanti panawon ko isong agyaman nakapo ito Shine Tech ayan thank you so much panawon masadotak ko na apo manung aldaw nga data lata titugtugan apo kas la awang pitak di luga mo balong mat ha kaya Shine Tech for keeping my car magtahan ka kami na ya nari ka kami tagdumog lagi pa yung parte ti dalig apo Diyos ko mabaling ko mga nagkakalcho matatsan mo asika apada nandani ka mata no siya dala ko malifter ko ilift ko lang tantanuhan ko nga agdumog yung titulugan apo nagngina ngayon no palifteran pa no adda lang kunak no adda kas na di pagpa-change oil na ilift na ya ilift na pa yung muna na nagmayit ko mati agwashing no kas jay sa bagay kompleto itong mati gamit Ken asumbre nga po negative bisita sa'yo ayan thank you so much at ito didala sumbrag we have a visitor from Canada may kayo ito yung amin unag inkaman si kaman natin mga sundo kanya dan and it's almost 10 minutes na 14 minutes lang yun eh so Voltaire ayan ay ka papurawom data lugan muunay ayan dinuminggo nga dako bisbisitas mi ditoy istasyon apo pagragsa kami nga 4 decade duo day tata handa nga agdingig da lang ti radyo kaya ta kami pa nga makitan ayan so thank you so much and Congresswoman Catherine para man kini Heavy Ragos ko na apo may kayo to yan tama interview kayo mo at syempre kahit sino po kung gusto nyo mag-greetings come on ano kayo nagkablao may kayon nahiya daw sila mabainda ka mo kasunod tatakay nga makita amo da kitay kabaryuan yung mga da kayo to istasyon data ayan anyway ako da ito ikat kinontak da ni ni Miss Olay ayan Olay? Yeah, Olay care of DJ Lee ayan so may sabi nga sunata po as requested by ito texter ita tayo song called Margarita Kano Margarita, no me subas tan arriba que las ollas en el árbol no duran toda la vida. From the distance I can see you as you sit there by a window. I can see your pretty blue eyes shining like Shalita Lindo. Ay que lástima, mameda, de vera Margarita, que llorando está. Ay que lástima, mameda, de vera Margarita, que llorando está. ¡Arriba, arriba! ¿Ya ganó? Llevado. Gotta get your pretty red dress and a pair of cowboy boots. We'll drive down to Sambalito and we'll dance el tacuachito. Desde aquí te estoy mirando, cara a cara, frente a frente, pero tú eres para hacerme chiquitito, vente, vente. Oh, it breaks my heart, it breaks my heart, it breaks my heart to see pretty Margarita crying over me.
Oh, it breaks my heart, it breaks my heart, it breaks my heart to see pretty Margarita crying over me. Ay, 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 ay. Sakit nila payan. 10 minutes lang na. Margarita, Margarita, no me subas tan arriba que las ollas en el árbol errando da la vida. Aja na tanah. Okay, natin mo din sunata may apo. Kaya tagyaman kami ti panong tarapayo ti programa may. Adda kami manen every Sunday. Ayan. Tay kawitan ni tatangket nagaget agmalmalem takarruba agdaket amin nga upa kamat-kamaten na sarigsigan apagtubo ti dudut na tay kawitan itatangket na ungit umarig-arig sumarasarigsi isu ti ari kawitan nga karruba kamano kan Texas awan atrasan na peke-pekelen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang jay manugnan mabigatan piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang taraken na akawitan. Okay, mabalin nyo sa break. Ito unag, pasok sa loob for picture taking. It's okay po kanyami. Ayan. And once again, this has been your Manong June together with John Mark. Pastor Operator, ang balsamador. And of course, every Sunday, so ito na Sunday apo, da kami tumaron nga mangliwliwa. Kati kita'y adito sulod-sulanak, nga iti liwliwa dagat radyo laang. Kaya kita yung mata na DJ Palasyo tao. Dakkel di ulo kawitan ni tatang adu ti agkuna kasla kan koran agtar-taraok no mabigatan riingen na ti sangka KARRUBA piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang jay manuknan mabigatan piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang taraken na akawitan piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang jay manuknan mabigatan piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang taraken na akawitan piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang jay manuknan mabigatan piki-pikilen ni tatang apru-aprusan ni tatang ablu-ablunen ni tatang taraken na akawitan. Ayan.
Agyamon kami apo kadagiti yung may bimisita ditoy. Ayan, apo, mabain ta pa ag selfie tatay. Ayan, baglaki din ta, wala nakaiturad nga sumay. Ayan. So, thank you so much for the suman to see us performing live dito radio station. Please feel free, apo, awanti naskang isagana. Basta umay kayo tatoy and mabalin nyo ito kung mablao iti live kadagiti pampamilyayo. So, this has been your Manong June and John Mark Pastor. ayan, until Sunday, next Sunday, apo. So, goodbye and God bless everyone. Bye-bye. Bye-bye. Ayaw. F6 na? Kita mo na F6. Wala. Awan. Okay, so technician po natin sa labas. Ayaw mag-play na naman. Ayaw. Awan. Guyo naman yan. Play sign, play button. Ayan.